Baagi ba kwa motseng selegae wa Tsamagantsi ba re ba kgatlhanong le tshwetso ya moepo wa Ivan Platts mabapi le kago ya legora la dikilomitara tse 2. Ba re legora leno le agilwe kwa dipolaseng tsa bone ntle le go ba itsise. Ba Ivan Platts ba tsene ka mo nageng ya Tsamagantsi ba tsentšha stormwater sa bona ba lokela fence ka ntle le go boledišana le community ya Tsamagantsi ba ya ka mosesetšana ba fitlha ba thutiša batho ba ba tšeela dintlo tša bona e se ba dumelelane le bona. Ngongorego ya bobedi ya mekgatlho ya Mogalakwena Mining Communities gape le Tsamagantsi Development Committee ke mabapi le pipe ya kgelelo leswe. Jaanong ba re ba lopa gore moepo o ba lefelele madi a phimola keledi. We ba dia fence mo mashimo a borena ba nyaka go re fa tšhelete ya lekana 60,000 for 25 years and ge re lebelela tšhelete le ke nyane ka gore ka kgwedi dira bo 200 rand. So rena re re a re gane mine o dia trata mola re re mine re fa 60,000 ewe for a period ya 25 years. Moepo wa Ivan Platts Reef ga ise o neele ka letlhakore la one mabapi le ditatofatso tsa baagi. Ke Katlego Nyoni wa dikgang tsa SABC Mokopane.